I dobar dan ljudi, evo nas ponovno Croatian Games TCU. Danas ćemo igrati drugu epizodu Minecrafta. Evo, sam nije niko sa mnom, nemam su kolegu. I idemo početi, sada smo još vidi na kopanju. Idemo nastaviti s kopanjem kamena. To smo morali se špilju napraviti. Ovako, ali bi tu malo kasnije živjeli. Mislim, nećemo mi tu živjeti, mi ćemo imati novu naravno kuću. Ali ovako. Za početak. Evo, pukao nam je drveni kamp, idemo dalje. S ovim novim kampom. Evo, pijesak ovdje. Ne znam cijelo što isto rađemo, primjer ovaj dio. Moramo malo se to preurediti, jer ovo je, kako bi se rekla, naša špilja, mi smo je našli. Nije niko drugi. Evo što, kao što vidimo, van je noć još uvijek. Nije dan. I idemo dalje s kopanjem. Sad vi ne vidite možda, ali idemo. Naša špilja je već, kao što vidite, jako lijepo uređena. Tu ćemo si voda staviti. Lako nam trebalo. Tako. Ovo ćemo sve zatvoriti. I idemo ljudi, znači dalje, moramo sad napraviti stepenice za gore. Tu ćemo si napraviti. Evo ga. Da vidimo kako je gore. Uzet ću meč. Eno je Enderman. Evo ljudi, svi gore. Idemo pauka. Pauče. Dobar dan. Šta ima kod tebe novo? Alo, čuješ me? Šta ima kod tebe novo? Ništa izgleda. Kod mene ima, ali baš to ne želim vidjeti. Evo ti na. Danas planiram, još ću biti danas, u ovoj epizodi u ovoj kući, ali planiram otići. Ima si još puno kamena uzeti, pa onda idemo se zastaviti drugu kućicu. Ću ovdje kostu. Evo petina stara. A mi idemo u drugu kućicu. Samo malo ljudi. Dobro. Može. Evo ljudi, oprostite zbog ovoga malo prekida. Ali ajmo dalje mi. Da, od ove petine idemo.
Ovo se sve važno uzeti. Nemam niti peć još. Tako, lovi bravo. Loviš odlično. Kaktuse za zaštitu. Moglo bi gore na vrh otići. A ne u šumu. Ovo. Idemo li to istražiti? Ne, nećemo to već istraživati. Idemo mi drvo cijepati. Ajmo ljudi. Morat ćemo ovako. Ajde, koliko ide do kraja drva? Puno ide. Moram sve pocijepati. Dobro. Nije zapravo. Evo, ono što ide, ide. Ovo što ne ide, ne ide. Uzet ću ove stabiljke drveta da ovo gore, ako budemo gore bili, ono to mogu napraviti. Idemo gore na tu planinu. Moramo se uzeti pijeska za prozore. I da možemo gore kaktuse negdje staviti možda ko zaštitu malo. Idemo ljudi. Uporno, 13 malo. Ajmo još malo pijeska. Idemo ljudi dalje. Zašto ja govorim? Idemo. Ne idemo ljudi dalje. Sam sam nam. Opa, drže. Idemo za jedan skok. Skok. Evo ugljen. Kopaj ugljen. 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 Koliko ugljena. Idemo iz ovoga van. Jer ovo mi liči sumnjivo. Ko da su ovdje kriperi, ti momci, zombi. Ajmo, krenuli smo gore. Tu će nam biti špiljak. Gore ne je bilo, mislim da će biti. I gledajte lakše, ovo će mi biti špiljak. Lakše vam je. Gore vam ne morate neki momci doček sve zasvijetlite baklima, jer znate vi da baklje, kad sretimo gdje baklje, tu se nikad neće stvariti zombi, ti skeletoni, ti porci. Ne sjekljamo. Ovo je nazivta strašna muzika. Nemam niš za jes, hungry, gladan sam. Mi sad jedan zombi radi puta. Ne, neću ga dobiti, ne. Neću ga dobiti. Neću ubiti.
trebalo bi krevet naći. Ono stignemo. Sve u jednom danu. Evo ima. Sada iz vrha. Gore bi na vrhu smo uvijek napravili ko utočište. I mogu biti, moram uzeti puno uzima da se više vraćamo po uglju. Nikada. Evo ti ugljena koliko hoćeš. Nema više. Hvala brzo gore. Moramo doći na vrh. Na ovaj planu Mondorianu. Kako se to kaže. Jedno moj tamo prve kućice vidite. To je prva kućica možda ovako. Manje nego ovdje. Meso. I ovdje. Umro sam. Gdje ću se stvoriti? U vodi. Još malo pa će noći. A nisam niti dobro napravljena. Brzo moram otići po svemu svoje stvari. Ako ću ih naći. I onda... Tamo sam pao. Tako je. Tamo sam pao. Eno mi krampa. Kramp imam. Tu sam zveknuo dolje i sve stvari poklonile. Začepi nos. Ne znam gdje su mi ostale stvari. Idemo dalje. Tu ćemo se negdje zagraditi. Za početak. Sve sam ono izgubio. Gdje bi mi te stvari mogle biti. Manje ovdje izgleda to je to za tu epizodu. I najavit ću vam malo se. Tamo sam već negdje pao. Tu sam skočio na kraju i tu kraj vode. A pada noć, ja nemam niti svoju kućicu. Ajde mać. Vjetar mi ne vjeroviće. E tu sam pao. Imam stvari. Imamo kamen noć. Evo stvari. Krave, vi ste me nasamarile. Mudre krave. Mudre krave. Na skeleton.
Moramo se sakriti negdje ljudi. Ovako ćemo se otvoriti i samo gledati i čekati dan. Dok ću ja se ovako malo probijati. Usno stvari. Idemo ljudi godinu. Pa šta bilo, bilo. Da je mačo i gore ih ima na milijun 100%. Joj, jesam ja glupo, mogu sam otići gore, evo kako hoće. Šta štekaš? Skeleton. Ovdje se dolje. Mržim. Ti ćeš mene slikat, a? Šta? Šta hoćeš? Krava, evo ja vas čuvam. Ja sam vas čuvam. Krava, nemoj stavljati na rubu, pas ćeš dolje. Evo kad ne slušaš, pala si dolje. Špirica neka. Mini. Ti isto ne slušaš pa padneš dolje. Imaš tu krava sam ih sve potijela. Tebe ću bolno krava reći. Nećeš. Ti ćeš meni pobići. Cristiano Ronaldo. Koliko sam ja tu čuo nekog gospodina Zombača. Dođi Zombaču. Niti jedna nalikac nije daje. Evo, tu smo malo mjesta dobili. Tako je. Ne. Moramo jesti ovo trunicu. Pa šta bude. Uj. Kravo, nemoj staviti na rubu, pa ćeš dolje. Pa budem dolje. Bude. Kravo, umrla. Jedno tamo. Krava koliko možete svi poželjeti, znači ovo sam se ljudi spasio u ovoj epizodi. Dobro, vi se ljubite tu, ljubite se dok ja se mučim. No, oni se tu ljube dok se ja tam mučim. Jedno creepera. Drvo. Stavim mi ljudi na drvo. Nema skočiti na drvo. Sad na naš creeperi dođu. Evo sjekirice, sve sam se pokupio. I tu gore ćemo u narednom epizodama napraviti si kuću. Evo ljudi, to je bilo to. Što
što se tiče ove epizode. Mislim da sam dosta toga napravio. N17%. Jabukicu. I ulazim u zemlju. Što bude, ko da je rat. Ne želim trpiti creepere da pucaju oko mene. Idemo dalje. Ljudi, ovo je kraj ove epizode. Evo sam se još ovdje dolje zakopan. Kada sam umro. Da si malo oslobodim prostora. Da mogu se šetat. Evo ljudi, zakopao sam se. To mi je dobro ljudi. Hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Pozdrav. Ljudi, hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Bok.